opogore. Ka odhi nyime moko kuom jodolo e kaunti ma Kiambu okwayo duol mar IEBC kod bad obila mag okwach kich DCI mondo tiek ywaruok mamuoch e kindgi kaluwore kod meko mag mwandu moko mawachore ni mag yiero ma dwe mar 8. Kotelne kod jadolo Jomo Muita mar AIPCA bade mag Atundu gikwayo gai mar DCI George Kinoti kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo bed piny mar loso weche makoro sani medo kelo luoro e chuny jo Kenya jumbe 2 kende to Kenya dhi yiero. DCI kod IEBC osebedo kod ywaruok bang' nyocha mak jopiny Venezuela moko mawachore ni ne olidho modonjo e pacho ka kod mwandu mag yiero koting'o masin matin mar kano nonro flash disk, ramuon mayango masinde mag joluto ombulu, stickers kod kompyuta matindo mago laptops. Ombi letu kama kanisa ni ya kuwa hizo pande mbili ambazo ziko na mvutano watafute namna ya majadiliano, na pia tukumbuke ya kuwa Kenya ni yetu sisi wote, na kazi ambao tumepewa na Mungu tuifanye kwa njia ambayo ni ya maadilifu sana, tukijua ya kuwa nchi yetu ya Kenya ikiwa na amani na ikiwa na utulivu hakuna mtu ambaye hatanufaika, lakini wakati unakuwa na malumbano na shida kila mtu atakuwa wa kuumia. Kwa hivyo ningeomba pande zote mbili zipate nafasi ya kuongea na kujadiliana mambo ambayo inatuhusu kama Kenya. Tungeomba IEBC isimame imara, wachikane na DCI na watu wengine wote wanaweza chikana kwa hiyo njia, waongee pamoja, waangalie nini inaweza kuwa mbaya, kama hii mambo ni ukweli ama sio ukweli, na ndio mwananchi apate haki yake na wale wanasimama vitu wapate haki zao. Na IEBC tungewauliza sana wasitegemee pande yoyote, wasimame imara, wafanye equalization ya kila side yeyote, na ndio tukue na amani. And I hope that this is something that IEBC will address and come out clean, because that is very, very, very important. Nobody, either those vying for political positions or those that are elect, would want to see a situation that we will kind of elicit emotions, because this is the wrong time for people to have for this country to be on edge or to have emotions or tension.